Om Swastiastu, Raditya sarang sami, kecunduk malih sarang titiang, Bayu Nirwana ringgalah sore sekadi mangkin, titiang jagi ngaturang gegidayan sani mumurde pancedatu, sakemawon niki angin titiang hiburan lan kegonjakan maka kirang langkung titiang nonas pengampura. Inggih durus kawitin. Yang Sang Hyang Aji Saraswati mogi ledang Om Awi namastu namasidem Om Swastiastu singgih pakulun paduka batara pemekas Ide Sang Hyang Aji Saraswati ring tepengan mangkin dumugi ide ledang nonton titiang ngurit gedeng Sumang denide paduka batara nuntun sekadi sikian titiang pekalihan resade kala ngaturang puniki gegitayan Wardiang sastra drastane maka tetujon titiang ringgalah mangkin nagingin gumanti abjagat nenten dados medal saking jero suang-suang mangde nenten galau sekadi titiang meled sareng ngwardiang daging sastra lan reste Moradan gitu pancedatu bantang carita sane jagi atur ningayang titiang boye jenenten sios mapi teges wantah pance dadu gawe wasta jagat Bali daging carita ring gegitayan pancedatu boye jenenten sios untang yane wantah make pengawet wastan jagat Bali ni puniki anggen sulu mana
kramen tetuok titiang raris mangdene wenten anggen sesuluh utawi pretiwimbo majeng ring keramo Hindu pemekas keramo Bali sareng sinami manganda dereste dagak termaning mangde sideraris dreste agama puniki kantun ajeg tegek puniki kemargiang keamong oleh wateking iriki keramering Bali ngajagang Bali polinen titiang tambat meledaler mangdeside sekadi program sang angawerat ajeg Bali pemekas ring jagat Bali makesami sakemawon doaning sikian titiang puniki wantah tamet titiang kalintang dan manut indek atureng dan raris manut ring sejeroning basa-basitan titiang ring sejeroning angitan gegitayan taler ring titiang mawi rasa punika mawinan banget kumanti titiang lungsur ampun raya tiang Gusti sampun janten akeh tune kekirangan titiang risade kala puniki banget malih titiang ngelungsur agung rene pangampura majeng ring pamiarsa pemekas ratu idedanen titiang sinareng sami cerita inggih wantah je kadiasa punike daging pemahbah purwa kane ngatur saking titiang sane mangkin kawitang titiang nyari tayang duk rien kaceritayang reng Jawi dan nersilwe iri kering jagat Jawa Dwipa kocap wenten
yang maha muni maharsi sane kalintang luwih mautama. Marakan dia para bidang mungguing puspatanide suger pakulun mangdenenten kadititiang keni sod-sodu perdrawa wantah ide yang maharsi markandia pasraman dane asri dur maning kawentenan pesraman idenirike tuh Dewa Ratu Agung wiakti kalintang luwih ngulangunin asri pisan reng pojak rawung lienu wantah iriku linggih peseraman ide yang maharsi ring pucaking gunung raung saniluwe sisiangan iden mungguing sisiani dene sanewenten ring peseraman nuna saja yakti makweh pisan ulang melajah kando sastra dur maning iri kering pesraman paresisian idene sinareng sami ulang pisan ring sejroning nunas ajah punike inggian daging sastra agamoni solaki pon sadu budi tur maning parilaksana parisolah nyane paresisian ide yang maharsi uyakti dahating susila tur maning bakti punikering ide yang maharsi gilik gulu
Tung sebayan takeng Turmaning wiakti rumaket pisan segilik seguluk selunglung sebayan take punika wiakti dahat ngedautin mana Maharasin amarakan dia inggih nemangkin lanturang titiang nyaritayang ingyan kawentenan ide yang maharsi markandieu ulang astawa hiyang kawing ide gumanti setate ulang ngastawa ngeras titi bakti majeng ring ide sangyang Pramowisesa ngeras titiang keredana jaga daging subaktin ide daging pengeras titen ide wantah mangde preside jagat puniki sukerda maka sinareng sami sangkan paraning dumadi dewasa becik dursane mangkin aturuningayang tidiang risade kala nemonin sube dewasa sane kalintang becik pisan Purnama kapat linwing subuh dewasa kalintang hayu punika boya jenenten sios wantah rikenjekan rahina purnama kapat sane kalintang luwih mautama yang pasungun
rawuh antuk ulang pengeras titien ide Sang Mahamuni raris ceritayang ide Bathara Siwa ide Sangyang Pasupati suwi celedang ide tedun ngerauhin ide yang Maharesi ya. Rasi Maraga dia menyembah sampun keuningin wenten ide Hyang Bathara Dedun raris kandugi sane mangkin ide Yang Maharesi ngaturang sembah pangbakti swasti astu namo stuti sinambi nyakupang kalih keunggahang tur maning kedagingin antuk pengeras titi Om Swastiastu Namo Stuti Namah Swaha Singgi Ratu durus aksi sambati tiang pakulun paduka Bathara sesunani ratu sane mangkin durus aksi sembah pangobakten titiang ini sepuniki ratu yang apa supati musabdo inggih risampun wenten sembah pangobakten ide Maharesi Markandeya sapunika sane mangkin caritayang ide Sangyang Pasupati mesabda raris ide sambah rasi niru namping duh dewa Maharesi Markandeya sembah ketampiban manira sembah pangobakten Yang Maharesi ya popot idung mawaca
wantah jesa punikuh tel sabdan ide yang pasupati raris dalang lulatani murung raris tanpa samandana ring telenging lelatan ide yang batara murup ngendeh punika kabinawa rari semadung deja putak ri sampun ngendih murup punika saking tengahing lelate kandhagi raris mijil punika wonten teja sane mawarna putih melajat gelis ngawang-awang ring ambareng tur maning tejane punika melesat di gelis punika tur maning awang-awang irika ring bioman daru teja melecat reng purawan inggih teja sane mosunar putih punika melesat tur maning nyujuh jagat sane kangin no sedawan neka sing tur maning teja sane melecat punika nyujur jagat kangin saking jagat Jawa Dwipa punika wantah kasengguh jagat Nusedawa yang apa sopang diema sabda sepupude raris kadiasa punika malih punika ide Sangyang Pasupati mesabda ide rahasia jani utus ingsun Duh Dewa yang
Maharsi Markandeya Dewa ane jani idewa lakar utus manira ngungsi gumi tiben ajeng idewa ane jani uduhang utus manira nyujur utawi ngungsi jagat ane ketibenin ban sinar tejane ibu sanda ditur singi nabdab bumi apang kerdeng dan sampun idewa nyujur jagat nu sedawu iri ke dewa raris mapari dabdab nabdabang jagat iri ke sapopot idamawas sampun puput sabdan ide yang pasupati kadi asa puni keraris malacat reng sunya aning kandugi tanpa saman dan neraris melecat punika ide malih ke jagat sunya raris sang singan irike raris ide sang mahamuni Markandeya ide malih ngandike bapeman wisikawi pangandikan ide yang Maharsi Majeng ring sisian idene duh paman sisian bapu ajak mekejang ane jani bapu man pawisik saking ide Sangyang Pasupati apang nabdab nu sedaweng apang side meperidabdab nabdabang jagat nu sedawuni kena kinidap paman jani
rening buka kitu adene pawisik ide Sangyang Pasupati pemekas ane jani paman kengken pai depan paman najak makejang sisian ide gales matur risampun wenten pitaken ide yang mahumuni sapunike raris ketimbal matur oleh para sisian idene maka sami yan rasimaging sirlingi iening palungguh yang maharsi pisreng jaga pacang maging sir saking iriki maging sir linggih raris ratu jaging ngungsi nusudaweng pegingsir yang maharsi manut punike sekadi puisik wantah nyujur jagat nusudawuni Tityang sami jaging iring pemekasnya titiang maka sami para sisian yang bersih wantah jaga ngiring reti tiang tan siede pasah napi mahawenan sapunike duaning kasujatiannya titiang ngiringi ratu nenten dados utawi nenten preside jaga mepasahan nona saja ring sang resi ingyan punike nunas paswica hajah majeng ring linggih yang maharsi agung resi marakan dia mau inggih sane mangkin ide maharsi markandia raris ide nyawis paman saja satya bakti duh paman para sisian bapu ajak makejang yen kene teh
wiakti paman ajak makejang satya kapening guru satya bakti paman ada onyo nu gedug bapa sakewala kene nyento paman yen dadi ban bapeng ide den ajak makejang megingsir nutuk padewekan bapene no sedawuh sripit gati jente mahawanan sapunika duaning kasujatian nyane sani kebawos jagat nu sedawone punika wantah kalintang madurgama seripit pisan kanggoang malu ajak domangas yen kapodade ideh bapote kang wang nyen malu ajak domas nuduk megingsir pemargan bapuni ngiring bapa nabda bagumi sane jago pacangiring podewekan bapune nabdab jagat nu sedawone totonan rare seresi marakan dia inggih para pamiarsa idedane sinareng sami riwus ngucap kadya punika sane mangkin lanturang nyaritayang kawentenan ide yang maharsi Markandeya ngasinu sangan dawa sia-sia mangiring ijeraris nyujur utawi ngungsi jagat nu sedawa kairing oleh wateking para sisian idene makasami mamaragira dalu tur maning ide yang maharsi medal saking peseraman nyusup ke tengahing wane ngawidin pemargi ring nemonin rakhine wengi rawuh maring nu sedawuh
gancangan pejalanitan rerenangan gelising satu enggal cerita yang titiang sane mangkin sampun ide napak erike ring jagat nu sedawe wah raresidon reng sisyan sami mawus tur maning iriko raris ide majeng ring para sisya-sisyanyane ngetelang pawasana nala udang ngalgalalangas duh dewa lan paman najak makejang watek sisian bapuni nejani sawireh subuh neked di jagat nu sedawu dong enggalang ngeruak ngalgal alas wayah itenenan nah anggon padukuhan dini tur maning lan anggon peseraman utawi anggon pedukuhan lantas dini paman nah sisyan nidang iring ditang risampun wenten pawacana nide yang maharesi sapunika makesami raris keiring punika titah idani ya ngalagal alangas monggo latarun agong alit iri keraris sado gegancangan para sisian ide yang maharsi wenten ngalgalalas wenten punika makte sensor nugel punyantarune ane alit talersane ageng kidang ludung samirarod mi dewa ratu agung riantukan sapunika kawentenan sisianide ngawinang watek buron satu ring tengahing alas punika peblesat rarod pelaibnya nih ya dewa dering nu sedawan indiki sapunika raris ngawinang para dewata sane wenten iriki ring nu sedawa gagya
Pat ngaksin sisya monggo tarun maka sami para dewadene makasiap kegiat ide nyingak ngaksi wateking sisian Hyang Maharsi Markandeya malbal alas madurgama raris ngatag rencang idangan dur maning irike ide wateking dewata ngatag para rencang parsanak idene Bodha budi kala kali ingyan wateking buta budi lan wateking buta kala makasami Bodha kalane mangucap inggih duaning katak punika watek buta kala makasami raris rauh tur maning sade ngucap mangkin Ratu Naping wenten karayu sane mangkin singgih ratu watek dewata napi minabwenten karyo sane mangkin dodo iratu ngatakin sikian titiang sami yang betara mawus iri keraris kecawis untuk sabdan ide wateking dewata ane ada jelema pangkah duh watek buta buti makabehan nene teh manire nauhin doaning ada manusia pangkah pongah ngusak asik dini dinu sedawa iya ngalgal alaseng nganuten unduk dur maning watek manusane makejang totonan malbal alas nu sedawa sing manut kapining paundukan dosing maduluran
yadnya Dur tusing manut kapining dreste sing medasar ban ani madan iadnya laudang dadah nejani Rening akitu laudang tadah ani jani Inggih ratu dedane doaning sampun siki jam puniki nggih galah ditiang sareng kalih melajah metembang utawi melajah ring sedhereng pesantian janten akeh kekirangannya cerita selanturnya dumugi wonten galah pacang katurang titiang malih inggihan punika sapunapi sapenglantur ring sedhereng jagat Bali puniki sani mangkin galah wantah puputang kadiniki demun ter sinebin titiang antuk pupuh durma malih apade nggih durusang Gita pancen datu sampun kadambangan inggih para pamirsa Ratu Dedanen titiang sinareng sami kadiasa punika preside ringgalah sane mangkin titiang nembangang Gita Santi Pancadatu gawe dewasta jagat Bali bantang caritanya wantah pengawit jagat Bali puniki ngireng pundhut tegang kemawon ampura nenten preside sami atur ningayang titiang caritanya doaning sampun galah puniki siki jam nenten kerasa kemawon ngiring pundut tekekang lajerang punika maka sami manganda jagat Bali aja pengabdi pengeras didi mang deside jagat Bali ne becik ajeg lan ngemangguhang santi ical ab jagat sekadi mangkin inggian punika wenten virus corona COVID-19 na punika mang deglis ical saking jagate kirang langkung sinampuri kemawon titiang puniki sareng kalih
wantah murunang pedewekan kantun pepelajahan akeh kekirangan titiang saninenten manut ring sejeroning arselan pikayunan titiang ngelungsur agung rene pangampura dahat ngiring puputang sinabandung pramesanti doaning sampunike klungkung Semarepura kirang langkung titiang nunas pangampura makewasanane ngatur sinep titiang antuk uncaran para mesanti Om Santi 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 Om suksema